Tie nkranhye sem wa wie de aduru so no ye bedwam so kase anopa medin anoche wa ba adwa se wansam aboabo no de obetie so kahye bi ense asrafo de nsem watudwa here watche se mumpanifo no wose omanfo bi nsem okeka se wonom na ekum omanfo bi e woboko no nokwa bia enim sanso na asrafo mpanifo atumi akwa akotwetwa age netco adwumayefo wa bro kopie mu wo UDA City Campus se sukuu ne de kanti wo kwa akotwetwa wonom nka ne mu amabunu kyekere wonom ehye dem Krobia Santi Vocational and Technical Institute adusuafo ananwada wo mu SS ajapade ne so mpanifo atumi akyere mu nipa nan asan aka ho we ne nsem ahodo bi namde so mo se bedwam so kase akye no se dem live e wo DSTV channel 280 Go TV channel 178 Facebook and YouTube nso nsempɛ benye bi na wa share na uhyia me a eya kaiso be frame I'm not sure apa adwa se wa finchi mo no medit waso asrafo ya okutekuta etuatumi ekopiem wo eye UDS University of Development Study City Campus ya no woti pole na de okoye ye nyina ne se netco adwumayefo bi tim kopiem wo sukum horom no susu se mpanimfo de kai a wontwi ayenti wo ma kotwitwa wonom nkane wo abrodwitwa nkane no wiye no na adesuafo ni bi enam wonom peso ekyekere adwumayefo bi etutu prum do wo mu hye mu se ne de broni we ka se kidnapping wache wo mo de wo mo sie sanso obetwa wonom nkane na wa bra asrafo mpanimfo te ne wakohia se otu mramema na okopiem ho no otimi kwagire saa adwumayefo yi sabe ya schoolfo no emfa won saa enkeka won. I asked, we identify ourselves and we told them why we are here. They refused us to carry out the disconnection. So I gave instruction to my people that they should disconnect. Upon the disconnection, the security man and the staff gave instructions that the car should not move out, so they should lock us inside. I mean, they should not allow us to go out until we reconnect them. So that's why we are here. That's why we are still here. Was signed at in some for see and a tutor. I called in management, and management called the military. Actually, we do monitoring with the military. So it's not like the military were there. There's an agreement that anytime we are doing monitoring, the military should work with us. So it's an exercise that we are doing. Okay. So when the issue happens, we have to call for reinforcement. As you can see, they still that they are not even allowed us to move the car. Okay. So what do you have to add concerning your operations? As you can see, this is simple disconnection, and look at the risk involved. And this is a government institution. Can you imagine what will happen if it is individual homes? It's going to be worse. Prepaid meter, one more a year, one adjunct so on the bebo hono, and now maintain was here by in intino. And penny for one netco, shame himself, Sukui, a bit tuanica or day, nam penny for at the Nema Eguaquam at the mom. Yen free a UDS campus ni nkopiem ewo boko na mpanifo wonum edi asra domku enim eye Ghana forces bu mpanifo wo mo de nsem watudwa won semina ne so manfo bi na nse de asem ehye wo mo se wo mo mranti a wapa wo mo so nkoboko nkohwe na operation gongon entumi nkoso na asumdwe mra no sa asrafo yakosane yetu egu manfo bi so kumu nipa be yedu na nse bebeto odwa na mpanifo kyerse sansem no nhwehwemu ma beto odwa pefe se nya asrafo ene di sa ne bonefo sem na dom kase aboa no se armed forces Eden krata abetudwa womo echwese ensembi enenam abefontentan so ene kasafidi ahodo so se womo enekototutu ewo boko a enipa du ehwere womo enkwa na wonam sankrata yi so ekesi dia se nokure bia ennim sasasem no asi ewo boko na de womu ene se National Investigation Bureau ya womo ewo operation gongon timwa ewo asra Adom ni mu na watwi ahyase ene okohunu so manfo bi ete yellow kia grind bars bi mu an registration number AS 367221 ekwan efri Accra akomisiga ne ho ena emrante bia no okrokrotu ekoto hye wo mo so ewo pawega ye no ewo boko kwantempo no eso emrante etututuo esai ehyen no etai esan so esai engine ewo mu isenti sesei sa hyen no kra wodi akwakosi Asylum Down ewo boko divisional police station a woye mu enhwehwemu afei so Kia Rhino ehyen ya no registration number AS 709317 otutuo bomu a ohyenkani ana otwi saa ehyen no Alhassan Abdallah wadimfie aduanan ne nan bonkum no opura wo ho senti sese woda boko Presbyterian Hospital eje ayarehwe ebio ogefo bosumi de dikan wa fempini ne aduonu miensemu wati tutoto ewo South Nantinga ye no ewo boko
Senti patrol team ebo modina ekokoduru honom a okohunu se abrantie Abdom Haruna wadi mfie aduasa enum onim sa tututu no mu bia okire no yenti ode ne koma boko aposifo se wonyemu enhwehwemu ewo ka sisudua mo bia te se esanse boko aposifo beyi wo mu asotire se wonim baabi ya sa nipa bofoi akotitenti ena asrafo ekobotwi ebo honom a wokoye operation neno enya wo monko na yeye one boko aposifo wo pateleme general area ena eyeye senti enipa miensa Fatau Alhassan Binda wadi mfie aduanan mienu Abubakar Idris wadi mfie aduanan nan ene Alhassan Mustafa Binda wadi mfie aduasa miensa a wo nyina da gombafo okire wo mu ewo mfie ewo pateleme ede wo mu ekoma boko aposifo a wo yemu enhwehwemu okire se isansem ana isanse na nsem na ekoso no enye no krenti na wo se wo mu ba bonte den krata betu edwa na obibia ehunu adwuma wokoyeye ewo boko na nyese wokukum omanfo na emum bamba ho nsem anti ena ma wo mu kopie mu ewo ho sankrata yi Naval Captain Director Public Relation ena nsa ehyasia wode mane nsem twerefo Enche bia na betu odwa se Kobia Asante Vocational and Technical Institute mo disuafo wate wo ho agu school ne monte so ye kira sese kas anasa hyen ahode ne school no ajapade pi na mpanifo timi bowura ho ekokire mabunu bia no osusu se sa wo ye kire ye course no na onim ho bi se sa ma ne bofofo ye aba ne se mpanifo asa kire nipa enan ena aka ho na se disuafo nan emu miensa eye ma ena emu baako eye bema wokoboa ama nhwehwemu atumi akoso na asakoye on district court no hodom and a one some a one penny for AD. Information that some people in so we should try to see whether we can climb on them and add them to the charge. Can you put the number? No, now we can speak to the number now. But can you confirm to us that the school prefect has also been arrested? Yeah, the school prefect is part of those who presented today before the court. Thank you very much. And when she can so much the ya wache womu, Echo the record ne say, Omomodia na the Siafuya womu watch the woman, Anka womu Emma womu bill. Isan so ma fire crado, since she be a court na de bebano womu ibidiso. Na George upon yawa no weka the Siafa watch the woman no, illegal representative, yawa no court negina yawa see and any agent home, and so can the see supi. Sa the Siafuya womu watch the woman no, and yada da sebasabasa ye course wo honomono, womu enimu and hobi. There will be questions. Yo, another see our court at say Mofrana lawyer for a day at the Stradia to court in him say court and Mam Mofrana Quine Kofi, no moon free fee Emra court. Na Adom court Ajatum Ama and Mofrana Bitimia Kofi, but subject to certain conditions and no de say almost so ediso court today and she be at home as Mudiso. Ebinise now to be a on Baba report to Fijase police station. Inti eno share kakra ho na sisi ade court amakwan se mofra no betimi akofie na mo afrifi aba court. Yanko Western North Mantem no emu na swafo no no hwe Mantem ne so no ye Richard Eba Obey na opanyi etima kwa kopie mu bia ya wonum esi eye asrafo bia ya wonum ebetena meche military base ewo Sefipuni krom ye no we so mensi no emu na de nti okoye nyina ne se wochemu a mensi no anase Mantem no eye foforo ya wonum watie na wohwe kwa na sa Mantem ne kodivu aman no bohye nti hu akohia se wopa bia ya asrafo dom betena na watumi aboban se bia nipa bonefo bi ntimi mfi obi man mu emeye bone sanso na omanfo e wo sa Mantem no no wo masum ebejo Yene amain bi na ehyen Ivory Coast asrafo so omadwuma na kese pa ne se ebo Ghana ensase ho ban etia aman a yene won ebo hyen na Western North akoye Mantem a yene Ivory Coast for Washington tintin say no na yampe baby a esefata say ama o mantra na zakoba se bibi ne o se yeto ye nsafre obi efri echichichichi a no ye moa with aban adwuma wa ha enti de ya ye boa aban adwuma pa ebra waswafo na ekono mensini krache wo se hwi so Louis Wusu Japan ene ne koye na odi tu dwase assembly no eye de obetimi bi ya se be ya asoye obema wo no manyina mahoden ene nsuo ansakra no wetimi ebia no osan so fa sa akonya iso ebo swafo no abaso na minister iso paboy kwan pie so the lobbying all year facilities here been in these other regions in the kra no new ones no omonya bi if I'm not mistaken there is a real son kwana ye de kamba nti ye bebo ye regional minister abaso ene ahom keka na ahomodin a
ene anibra ode asine so a ode primpuntu aba your region mu ame bia so se wi so is a den abanyada remodi abesi hamaye akada facilities bia there is assembly no yeso ye ne RCC no kambom na ye pen ye deba na enu church restaurant ko bi akoso na we no eye adwumako a ya pass won hwewe mu nsakyereye ehonsam Ghana Meteorological Agency no na wone mpanimfo ahodo bi a ono omo na aka bom eye adwuma no de na enu asi wono mu aye ntete restaurant ko na we nyina no eye kwane a wono behwe so na afei no ewie mu nsakyereye climate change ye ba edu ba bi ensu kase beto pa amansu yiresi edu ba bi so awie mbewo pa manhwe agase se be ma ne homene so ne nyina kwan ya mpanimfo befa so ne omanfo di nkomo ye bebo ye ho ban ho ntete na akoso adom kase di chi ena ya shia ha in fact na shia bebre o ha e be koso aye a training for aban ya daroma o ma kwan ametimi employ meteorology scientist bebre last year it me employ mo bebre ya start training nti se me no kase o mo hypothesis aye orientation e be koso training o mo ye nya more scientists ye more training no na e boy my focus on side dey atumpo nti we will not Brunei say relax effort at all. You be koswa but modern say it na some Ghana mine na manfo it ma bo am save life and property. Ya bo amanfo japade ene nipa kwa ho ban e fa nsuhiri ene weather and sense climate change abai on sense afarifo bi nso ba adwumadi na se bi editu dwase wo mu de wonimpa asesa nhyehyeye wo hunu no ote ase yi a ebeboa wo mo ewo adwuma wo ye no emu. The impact of influence on our job is that it gives us information ahead of time for us to be able to protect life and property. With the introduction of this, we'll be able to get information ahead of time and be able to pass that information to our communities. Sempo insu toro daja insu na toro ewie nimpo insu tumutwem eba nkro a wote dem ma oyiw seyefa akrabenya adansizi bebree wo ho a insu toro wie mpo a insu no tumutwem na oba kronum na oyiw nti ni na ya hawa afarfo a ye ndua hema ye kopo wo Ghana